Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baganet foodish, ordan mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MDC jang mulai konstituensi batai borlang patau haka arpulai terik no para arajar arpuar ula penerulong ialah ke jingkular nak bentak mulai Presbyterian College dak ba IT arli work ada ki bakot hadu kat welak tengka ha ke bakawai ke work order ke basilak tengka kedai nak bentak ke e-library bat sakawai pat ke work order ke basipolak tengka kedai nak bentak pensna ya ke building jong ke college. Ya kini ki atli ki work order ubat tebor ula IT haka keti jong ke principal ke Maulai Presbyterian College ke Kong Karel lalu harengkat ke jing sakilang jong chairman jong ke governing body jong ke college u Dr. RM Mani lembat ki dekat. Mat ini skam bakal ni ke jing orang ka purpose ka ba pen sa jing mau shibut ya ke college hi mat ka ba yang ta jong shibat ru desikan long with aga dono be jong ka ni ke long jing mau ka ba kharab ya ke college kumni bagi dalam mat kum ju episa ni sko kubat shibun ba MDC borom juni ngai ga haka jingsham ka jonga ngi ka ni boss ko po nam ta ron roy ka college pen kiu ma ka college ni ka don kolong for service kamdai nam ta ka ka purpose ba ka bangiron kinong ikhmat ko gini ni sko shingan banginya sapai ka kam tingai ba MDC jungi habay kan ka college isu to bhaya ka yaga jino kodo ka education kulishibun sa but na duai ba bre na IP ke start bre na IP ke champang bre na IP ke met ko pokoi pekya bre no ku bi yang kasan ke jompiru but piru pinai duai nam ta ka college pi ka college ni padang sedang mentang ni nang sang manda seprang but ni scam bo bre no mino hadu kat ni tigisnam kadi ka bo jongu but upa iki bre shakri ko mapiru ne banya ailam kiti kadi ang kiti mo nam ta ka jongi but na nangit skamba kiki noni shakmat le ba isa yung mes wat kuslai masuk tu shaba im kuslai namarba kidon kita ki kentin ki ba shong spa ba ai ka inspiration ka word of encouragement ka ba nim don ka jingdo bensin kiki ba phai shani dong belong positive rishi pun sai pi ka ka kentin ki dong pi ki ba ai ni ki jing shingan ka bangila ban naya shapram hoi ni hindu shibun ki jing nimla ban len ne ka college ko sedang penulung nah apa kita ki lo habis ibu kaman kita kam kian ni semua konvensibun pak mantan sipang ru inang depan ka bunti ka section committee bangi semua sibun ki kam kian ke desa ka bojung blai bangi skam manang iskhmat dalam kamar bojung blai unang sei syakri ko mapi irang na ba ai ki syakri ni kita gobun kamtam ya kali ki pendek kan pak ya kasong mo lagi ai suntanak ba ke jarkap itu ku ka jinglong cukup buat meeting ya kepala yo banyak kenduk yang mapi ni dah orang ta kejingan juga ni kepuat kalau bah berpikir mau tu ski bo beli mau ngren ya ka college bersama kampus tema ada kalau di kantin mengakular dengan ais pola ya ka college dengan warna ya ta betah ke orang ta terus berkejing personal jenis habis berkat tu ke e-library ke college ke ya mah de nang tak kata ngadem ke sop sawan ai we bak ni cipuran kam college ni dak ji somu ba kamolai Presbyterian College kadan nak ni constituency joy the only functioning college ke badan ta pok molai te komlong i principal nga ngade puri berkat ba we bak ka puli puthi ni songkemen bakabalang Presbyterian dia rap kayen romba mampu ini sistem aji kai nak benta ban aila ikun samla ke jongi ke bamala ban kwat bor ban let bat kiwi benta jongi ke sar sulong ke jongi nak ta ban pendak cipli cuki dak cipli ke jompi ya ke college kalau ke cingkerku bat ka bakham kurku ya ke bangi soto kadai nam tak tu longi ke beduna ke yo kwat kumno mi khak asutu ba sisir magani ke mission college college ke baron dak mission ni lah mam ke barang dan kampung ke cingdam kam wala kata wala sutu bakal college kala ya bah dak cingkar syam tuli bor jom piki nanglam makmat ki pastor teman sam ki prognget jom ni balang balala penyeng ni ka building temporary building mentabat pelale ka building thama ka bangilaya sakhi hakini ki sam badai ta bangilabu yo mau nurun ni sutana nam ta ni kitbok kereng ni college ko na ki shakha khatam ban ketiu ka puli puthi
po senang ka constituency ki chungi na kamau tu delegation knowledge sosial nam taka people college usiam one don't worry just tell them it is on the pipeline but the process it come community tu kam kan salong le ya ka bawa ada ai si department bakin pe benya itu dia nama bagi kemudian kita boleh cekat lagi kalau kami tapi kamu mulai presiden college ke dalam hagalenti ya kaba nganam duk dien ya kan kam kanamba kan yuk kecira ko mangitip bidang ke target naga bunta ka nak accreditation mah kata ke way ulang pangsantam masih view accreditation kamu ke college kalau ada nak map congka college ke belum ka masapa ini dah kan pidan tak cintu ko pidan kalau boleh wisnei padba wibet bah ka arpulai la dengan pois katong kata le kanang de kabangin fokus ba bangin pelong ya kata ka target ke bakal bu kena pendat iki kanang bagi yo banwan inspection de tama de community si panawan ke college kanang kiyo syakmat nak jing lorkat jumble sutu baka kti jumble katrekam nak jing duai ya ke college bakan yang kumne baki bapun ki kun samla ke yo ya kancing mentoy nak ke college ke jipuli ke joki bagi skam dalam tak ke permanent campus kamora constituency ke joki kan pa lingba ke jington ke college kemangitip sekolah ba dihu pada napo mola constituency kan ke college ke pada napo mola constituency kan de ke weni college ke pam pa ba haki benta baro ke benong ke jingmentoy ya ke ban lapun sei ikun samla ke thep chinang ke buat puli ke college ke benong ke bertension nak benta ban sakri ya ka state ke jongi ke ri ke jongi bat namta kiwi ki benta ke ba nila akan nak cementai namta ki nong sosong ke sana ket bok kerwe ne ka managing committee ke buat bakana ke sakmat ha ka jing trekam juga namta ki kam ki bahan tak tak jing anu juga di college bakan yo ke jongka permanent campus bagi skam manglate permanent campus kan ke kurku namta ke mulai ka singa nombor ketian Suara luar gini, hai chairman presiden juga di komite kat principal ni kau order kau sekolah tingkat kau sekolah kapor kau bu mau nomor dengan IT ni kapor ni apa. Saya nak minta kaki college pakai dia kena besar masyarakat tingkat kau tentang kamp ini. Double lor kat pakai dia college pakai nak kira sekolah. Bagi skam ba hasil orang gini ada kat betul ni kamu di college kebetulan kebetulan sebelum ni beberapa film ni naik dia di akhir ekspedisi berapa di mana di semua orang akhir ketika ketika dia ni ada college ke por ke bentuk kamu nama jangan kan ekspedisi bagi jing dawa ki duna no break sokat rapor ki condition kita long stick kita kesan ban ba bebek area kita once when di jing dawa ki fala ni na tendre hai tekor yo ubri berkesan yang tan palang ni tan terlilang berlaku palang ni ai ti keman kalian bat ba na presino betau kesan ni kan kuat menjadi jenis apa menteri. Kalau kita menteri lah, menjadi jenis menteri hanya pada kesenam atau mempersenam anisi, lalu kita berkhidmat pemerintah. Di mana mapan hidup tali juga dan senam ini, senam ini betul betul. Nama kemudian di dong di bawah badan college semua dikenal cuma menteri hanya ada menteri. Di semua ada macam kekulu bersama. Aduh, benar ini balang tak inok sanksinom, bahkan sanksinom hilang bagi krimen bah ubel nang dalam kismat nami, mereka ni yang itu mulai dari apa, mereka ni orang bernam, mereka nama bah Center of Education tentang demi hidup kau, maupun sih hidup kau pun mulai tentang kimi kerja, ini kita ini tu yang berbeda. Jangan try nomor kita kalau kan mulai kami kerja dapat dulu kita nak di sesi nasional musik pun jadi, bapak ikut bersama tapi.